أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem Müslüman kardeşler, muhterem tınlauçular, karoçular, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Barıgızga da bugün Cuma vaazın vakitinde yazdırıp bulmağı sebeple yanıdan to'g'ri efirga chiqib sizga o'sha qisqachagina bo'lsa da va'zni siylab ketmoqchi bo'ldim. Bugungi va'z eti eni hoqi haqida edi. Eti eni hoqi. Bu jamoat bek zo'r haq. Eti eni hoqi. Biz uni ko'p vaqtda anglab bitira olmaymiz. Ol hatta eti eninin rizalığı Allah Teala'nın rizalığı bulup tura. Eğer de sinden eti eninin riza olmasa sinden demek Allah Teala rizatıdır. Hem kirisince eti eninin riza olsa sinden eti eninin riza bula. Ne bu eybirge biz bek nik ihtibar iterge tiyişlibiz. Cuma'nın vaazinde bu hadis bile başladım. Bu hadis Abdullah ibn Mesud'dan kile radıyallahu anhu Peygamberimizden soragan sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah işlese Allah Teala karşısında en suyukli amel nindi amel degen. Allah Teala yarata turgan en hayırlı amel nindi amel degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta en hayırlı ameldi en Allah Teala yarata turgan en hayırlı amel ol vakitinde okılgan namazdı. Abdullah ibn Mesud so'rovini davom etdi. Anları nindi deb so'ragan. Namazdan so'ng nindi amel? Birrul validayni di. Eti eniga qarata yaxshi munosabatda bo'lu degan. İzgilikli bo'lu degan. Alarni hurmat etu, alarning so'zlarini tinglov, alarning ochularini ketirmau, yaxshi motor yumshoq so'zlar aytu. Bütün hacetlerin ötev degan. Abdullah ibn Mesud onlardan indi 3-nji tapkır so'rov bere. Onların indi amel degech el cihadu fi sabilillah degan Peygamberimiz. 3-nji Allah Teala yarata turgan eng izgi, eng yaxshi amel ol Allah yolunda jihad kılıdı. Jihad kılı degechinde biz sug'ushni ko'z oldina keltiramiz din için. Allah rizalığı için dinini saklap sug'ushga chiqu, bu albatta shulay. Kerak vaqtda dinge, islom dinine qo'rqinch janogan vaqtda bu aybir bar. O chindan da jihad deb ataladi. Hem hatta bo'lsa da bu 3-nji ilishida Peygamberimizning aytgan ikkinchi amalga qori aylanib qo'ydi. Bir sahoba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kelgech jihadga sirarga ruxsat so'ragan. Ya'ni u vaqtda sug'ush vaqti bo'lgan, jihadga chiqarga ruxsat so'ragach Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarga aytgan: "Sening eting bilan ening isenlermi?" degan. Eye, ular ikisi de isenler degan. Ular endi 50 yoshda bo'lganlar, bek qartlar, zag'iflar, kuchsizlar. Sug'ushga bargan uchraqda ular yolg'iz qola turgan bo'lganlar endi. Qarovchisiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam ularga ayta, o'sha sahobaga ayta, "Qaytda Allah yo'lida ularni tarbiyalagan vaqtda jihadda bo'l" degan. Ya'ni eti eningni qaragan vaqtda sen jihadda deb ayta. Ya'ni tirashuv, jihad tirashuv degan so'z, kurashuv Allah yo'lida. Hem o bek zo'r kurashuv sanaladi. Eti eningni qaro.
Hem inde cemaat şuşa wagazda min bir gıybretli bir kissa kitirgen edim. Ol hazırgısı wagtda bulgan kissa, ol Saud Arabistanında bulgan hal wakyga. Saud Arabistanında bulgan wakyga bir hatın kız bulgan vrach, tabibe bulayındı sili. Bir vakitda da benim kabinetka da bir hatınını jiteklep, bir ul yaşdagi hatınını jiteklep, 30 yaşlardagi bulgan bir irat kelip kirdi dey. İsmi Muhammed idi dey. Bu hatınını indi ol jiteklep kine tugul, kısıp tutkan bula özünden jibermeske tırışıp. Bu hatın onun ya bitin tırnı iken, ya kolun tişli ıçkınmakçı bulup indi onun kolundan. Bitine de tükre iken, yavlığın salıp ırgıta, yani yemsiz kılınayındı. Akılsız kişi kendine görünüp durar. Bu irat nerseşli, bitine tükürgeç, yılmayıp, şuşa tükürüp sırtı bala da bir söz etmeyi, yılmayağına. Kim bu deyip sırayı? Şuşa vraç. Bu benim eniyimdi. Göresiz, şuşa kişinin enisi akılsız bulgan. Min indana de cemaat ihtibar ettiğiz 10 yaşımdan birlik qarayım de, aşarga pişirem de. Üstün başın qarayım de, aşarga pişirem de, bütün yumuşlarını öteyim de. Ir bala 10 yaşından başlap. Hazır betinde cemaat qaragız 30 yaşka hatlı 20 yıl demek şuşulay qaragan. Bu cemaat akıllı kişini qaragan kebek tugul betinde. Akıllı kişini qaraw bütünde bitençew. Bu yüzügüz baya işittigiz kılanmışlarını bitine de tükre, kollarım da tişli, bitinde tırnı, sokkalı, akıllı yok. Bu kimsin deyip sırayda bu benim eniyimdi. Bu benim eniyimdi. Nersege alıp geldin deyip sırağa şimdi bu kişiyte onun de kan basımı da davleni hem şekeri vardı. Şunun için alıp geldim deyindi. Şundan sonra bu hatın vraçның kabinetinde yürgen vakitte eyte şuşu malayına qarab, oğluna qarab, malay dey, sen de mene dey, hajga alıp barıga telegen edin dey. Hajga baram deyip etken edin dey. Televizordan көрген hajını, Mekke'ni, haj kılgan vakitini көрген, hem malaya etken, min seni eniyem bence şembekinni, çitverik alıp baram deyip ettim dey, deyip ettim bitinde dey. Şuşu sözünü işitkeç, şuşu vraç eyte, neşeginde hajga barasın, ol bitti, akılsız, hem onun üstünde haj yok bitti. Onun üstünde haj yok, o niyabezini deyip eyteyindi. Lakin de min eniyimnin de sözün tınlarga tiyişmin de Allah Teala emir itti de. Eğer mümkünçiligim bulgan vakitte de min ana de hajga de alıp baram de. Yani o şol ildeyindi elbette. Mekke'de min ana de küterip alıp baram de. Hajga alıp baram de. Hem şuşu tağın sileyinde bizim enisi hakkında min ana de tünle de yıklagan vakitimde de ayağımda de onun ayağına beylep koyam de. Çıkıp gitip bir koya gitip yuvalıp adaşıp şunda ölmesin için de beylep koyam de. Yani bik ağır indi cemaat kararlar. Şundan sonra bunu uzatıp jibergeç şuşa hatın eyte. Enisi bilen de jetekleşip şurlay çıkıp gitkenden soň de men işikni bikledim dedi. Bik katı yıladım de. Ele de menim eti enige karata mındı izge muamele körsetken kişini körgenim yok idi de. Ebit çınlıkta hazırgısı vakitte şuşunday etileri, enileri bulgan uçrakta köp uylap tırmaslar edindi.
biraz gına mesela ide terbiyelегәннән соң булай гомер буе булай булмас дип әйтеп, аны берәр инде больницага, психиатрический больницага алып барып куеп, яки картлар йортына, яки больницага алып барырлар иде. Ләкин җәмәгать бу ират алай эшләмәгән. Әнисен тәрбияләүне дәвам иткән һәм хәзерге вакытта да дәвам итә. Үксеп еладым ди. Аны бит инде кабинетның теге ягында кешеләр дә көтеп тора. Шушының турында бик уйлап тәэсирләнеп елаган. Һәм бу врач әйткән иратка ул әниң синең беләмесең сине аның үзенең улы икәнлекне дип сораган. Юк ди, белми ди. Улы икәнлекне белми ди. Ләкин ди Аллаһ Тәгалә белә ди. Аллаһ Тәгалә белә аны минем әнием икәнне ди. Шуның өчен мин ди Аллаһ Тәгалә ризалыгын өмет итеп әниемә изгелек итүне дәвам итәм ди. Җәмәгать, менә бу бик гыйбрәтле кысса. Мин бу кыссаны җомга вагызында сөйләдем. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә мөэмин мөселманнарга үзенә гыйбадәт кылырга кушканнан соң, шунда ук әти-әниләрегезгә изгелек итегез дип әйтә. Аларны тәрбияләгез ди. Аларның ачуларын китермәгез ди. Без моңа җәмәгать күп вакытта игътибар итеп бетермибез. Хәтта Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Фәлә тaqul ләһүмә уффин ва ла танһарһума." Син аларга ди, алар берәр нинди эш кушсалар, йомышлары булса, туйдырдыгыз дип әйтмә, ягъни уф дип әйтмә. Ягъни бу авыздан чыга торган иреннәребез белән әйтә торган шундый сүз уф дип әйтәбез без кай вакытта. Ул инде туйдым дигән мәгънәне аңлата. Уф. Фәлә тaqul ләһүмә уффин. Уф дип тә әйтмә ди. Әгәр дә бер бала мәсәлән, ул нинди генә яшьтә булмасын. Бая әйткәнчә 30, 40, 50 яшь булырга мөмкин, 60 яшь булырга мөмкин, бәлки 70, синең әти-әниң исән, алар бик картлар инде. Син аларга сабыр итәргә тиешле. Әгәр дә син аларның сүзләрен тыңласаң да, әгәр дә уф дип әйтсәң, тыңлаган очракта да барыбер сиңа гөнаһ булачак. Чөнки син аларга уф дип әйттең. Туйдым дип әйттең, начар караш белән карадың, һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла танһарһума" ди. Һәм аларга начар карашта булма. Мәсәлән, алар ашаган вакытта картайып, бик авыр хәлдә шушындый, алар ашаган вакытта аларның ризыклары төшеп китәргә мөмкин, мәсәлән. Түгәргә мөмкиннәр. Яки башка шундый күңелсез әйберләр булырга мөмкин. Шул вакытта аларны нәрсә ди? Ырышма. Аларны ырышма. Алар яшь вакытта сине карадылар бит. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә дуга кылырга өйрәтә безгә, мөселманнарга: "Ва кур раббирхамһума кама раббаяни сагира." Ва кур раббирхамһума. Без моны өйрәнергә тиешлебез җәмәгать. Дуга кылырга тиешлебез әти-әниләребез өчен. Алар дөньядан киткән булсалар да инде, аларга изгелек эшләү хәзер мөмкин булмаса да, без аларга дуга кылырга тиешле булабыз. Ничек иттереп дуга кылырга? Раббирхамһума кама раббаяни сагира. Аллаһ Тәгалә үзе өйрәтә: "Эй Раббым, алар мине кечкенәдән карап, азапланып, мәшәкатьләнеп, йокыларын бүлеп, авырлык белән мәшәкатьләнеп үстергәннәре кебек, үстергәннәре өчен аларга мәрхәмәтле бул" дип әйтеп, Аллаһ Тәгалә сорарга куша. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вакул" ди, вакул. Әйт. Шулай дип әйт ди. Раббирхамһума кама раббаяни сагира. Ата-ана хакы бик олы җәмәгать. Тагы бер кат әйтәм, әгәр дә әти-әниләребез исән булса, сез бик бәхетле.
Benim alар ikisi de vefat. Allah Teala'nın rahmetinde bulsunlar. Allah Teala alarga rahimli bulsaydı. Lakin eğer de kimning de bulsa etisi yaki enisi yaki ikisi de isen bulsalar siz baxtli. Siz bütün fırsatını kullanıp şu fırsatını koldan ıçkındırmagan halde kin sayın alarga nindi dünyada yumşak, motor, nazlı sözler var. Alarını eytirge tiyişlisiz. Alar eytkenine sabır etip tınlarga, alarga tavuşunu kütermeske, alarının tavuşundan artıqrak bizning tavuşubuz küterilmeske tiyiş. Bu cemaat galimlerinin muamelesi. Galimler şuşulay muamele kılganlar. Mesela Hasan el-Basri özünün enisinin tavuşundan artıqrak tavuşunu kütermegen. Hatta kaybirleri şundaylar bulgan. Eğer de enileri bile söyleşken vakitta, eniler bile söyleşken vakitlarında tavuşları enilerininkinden yukarırak kilip çıksa, onlar hatta sadaka bergenler. Allah Teala'dan gafur sorap bunun için. Koya indi bu mında onlar üstüne zikrini mesela zikrini onlarını sügü, onlar bilen ırışışu umumen anday bir bularga tiyişli tügül cemaat. Bu big zor günah bula. Endi vefat bulgan bolsalar baribir bizning eli üstübizden alırga korata bulgan borçlar düşmey. Borçlarımız devam ete. Peygamberimizden bir sahabe soruyor. Eti menim ölgenden soň birer nindi izgilik işli alamma dep soragan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete eyyedi. Birincisi nerse işli alabız? As-salatu aleyhime. Alarga di dua kılı di. Allah Teala'ga müracaat etip dua kılı. Sorav. Rabbim alarga rahimli bol. Alarını cennetli et. İkincisi alarının günahların gafu etini sorav Allah Teala'dan. Anlarsın ve infazu gahdihime alarının di vasiyetlerin nersedir işlerge tilegenler alar. Mine şu işlemişe kalgan işlerin, izgi gamellerin alarının etkenlerin üterge alarının şu etkenlerin, sözlerin işlerge tirişirga. Dünyalıkta vakit işley almaganlar, lakin sen işley alasın. Alarının etkenlerin üterge di. Eytip kaldırganların. Eğer de indi günahlı gamel bulmasa indi. Tirlisi bulurga mümkün. Dörtüncüsü, alarının tuğanları bilen yürüş. Meha barlık tuğanlarımız. Eti yağından, eni yağından. Biz alar bilen yürüşebiz iken, demek sen eti enine izgilik itine el devam etesin degen söz. Tuğanları bilen yürüşürge gerek. Hem beşinci Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem ve ikramu sadikihime. Hem hatta cemaat alarının dostlarını da hürmet eterge gerek. Etinin, eninin dostları bula dünyada vakitta. Yürüşe turgan. Eti eninin dünyadan gitkeç, sen alarının dostların hürmet etsen, şulayuk sen eti enini hürmet etkenge sanalasın. Cemaat şulay. Hem şuşuk, indi temaga bir vakitni Abdullah ibn Ömer, bu Ömer ibn Hattab'ның ulu, ol özü eyte, bir vakitni mendi uramdan bargan vakitda, o bir kişine göre, o bedevi garabi, beduin, jeyo bara turgan bola. Şul vakitda Abdullah, bu Ömer ibn Hattab'ның ulu, İşeginden tişe, o bitinde işeklikkege vakitte atlanıp bir o bitinde çarası hazırgısı vakitte maşinalar işeginden tişe şu kişini işekke atlandıra
başındagı şoşu çalmasın, anarga salıp bire, başına kigirte, hürmet kürsete. Ana qarap tıralar bitenlere. Şoşunda bir ipteşe ite, ol bedeviler bitin dedi, biduinlar, bik ez güne gamel birerinde işlesen dedi, yakşılık işlesen de onlar riza bula bitin dedi. Sen bik köp işledin dedi. İşeğine de birdin, çalmağına da birdin dedi. Ni için olay işledin digeç, Abdullah ibn Ömer ite, bu kişinin de etisi bilen de minim etiyim dostları dedi. Demek ihtibar ettigiz. Bu kişi ele etisinin dostu tügül, bu kişinin etisi Abdullah'ın etisi bilen dost bola. Eğer de Abdullah etisi bilen dost bolgan kişini körsen indi hürmet körsetir idi. Eli bu etisi bilen dost bolgan kişinin malayıgına cemaat. Eli ol şulay bolsa da anarga işegin de böyle gite hem çalmasın da böyle gite. Şuna göre cemaat eti enilerimizge korata, isen vakitlarımızda da bizning burçlarımız bik köp. Hem ölgenden soň da burçları ele devam ite. Allah subhanahu ve taala her barçalarımızda da üzüne ibadet kılıçlardan hem eti enilerimizge izgilik kılıçlardan alar ölgenden soň da alarga izgiligimizni devam itip yaşavçılardan kılsa idi. Barımızda da Allah'ın rahmeti bulsun. Qaraganyňyz üçin hem sorawlaryňyz bolsa rahim etigiz, kommentarylar ýazygyz, hem belki anlaşılmagan oranlar bolar, belki sorawlaryňyzy berigiz, kommentarylar ýazygyz. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.